Dobar dan, evo nas u još jednom nedeljnom vlogu. Danas je 19.4.2026. Vani je temperatura oko 19 stupnjeva, zanimljivo trenutno, 10 sati i 4 minute. Par i ja smo već prije 9 odradili jutarnju šetnju. Više je bila šetnja, jako malo jogginga. Danas sam išao nosio sam dron i Ace Pro 2. Nosio sam dron i Ace Pro 2 na glavi i možda ubacim malo snimke te sad u ovaj vlog. Da vidimo, neka me slijedi od naprijeda, Da, imamo DJI Mix Mini, snima zvuk u dron. Da, znači obrijan, osvjetljenje baš nije nešto zanimljivo, ne, ostavit ćemo ovako. Obrijan, jer tu sam smanjio, stavio sam difuzore gore, evo ga, kosa je oprana, morat ću ja idući tjedan na šišanje, pari vodimo u utorak na šišanje i kupanje, bit će drugi pas, pari će biti drugi pas, vidjet ćete, ne, da, i nakon kupanja i šišanja sam se izvagao, imam isto kao je prošlo 2 tjedna, 101,5 kg, mada jedem normalno da sam ostao pri onoj dijeti, kad sam manje jeo, sigurno mi pao ispod 100 kg, ne. Ali čovjek se opet opusti i nastavi normalno jesti. Evo recimo jučer sam kupio u Lidlu sladoled, došao u centar motorom i onda sjeo, naručio produženu kavu sa šlagom, decimineralne i sve to zajedno jeo, sladoled, pio kavu i šlag, ne, mislim normalno ne možeš tako smršaviti ispod 100 kg, ne. Evo i dalje se pije Nes kava sa mlijekom i medom. Da. Eto, počele su vožnje motorom, ali sad kažu opet dolazi zahlađenje, idući tjedan pogoršanje. Naravno, motoristi moraju paziti kako voze, ne, jer opet sad sam pročitao, jedan motorist je poginuo, vozio je poslije pola noći tamo negdje, ne. Mislim, šta da radimo, gledajte, na motoru se mora izuzetno paziti, jer mi smo izuzetno ranjivi i to je jako opasno je voziti motor, ne, jako je opasno. Zato se mora paziti, je to zanimljivo, je li uzbudljivo, čovjek se osjeća življi, ne, mada ja, evo sad sam u 63. godini, ne znam dokle ću ja vozit motor, ne, ludilo, ne, da. Da, evo sad moram te videe obraditi. Sad ne znam da li ću oko 11 ići motorom do Valpova, lagano se provozat, možda opet na kavu, ne, i tako dalje, ne. Evo ga, još smo živi, kosa raste, pogledajte, vidite, kosa raste, vidjet ćete kad se budemo šišao, ne, uskoro, mislim ne jako, ali šišao, ne, i to je to. Pozdrav svima iz Vladivirovaca, uživajte u životu dok možete, živite. Pozdrav svima, Bog!